Kumsi benta bakwa ban penolong no ik babun kimat cingdawa harngkat bakajing bayi kendu nakaliang kinoi kai school kibodan napo kasatri Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan School Association hadian ke jingmi ba ban penolong ke jingki menta ka khatpra trip noitung ha additional parking lot kilarai bakin peteng ya ke jingki dak basami tat hadu bak sarkar kat penolong ya ke jingdawa ka jungki habai kren bot babu Aristotle Rembai ubadeu president laithu bak sarkar kelakhot ya kren hapo ke jelang ba DP walang ubadeu additional chief secretary ke jela hakba yo banikran halo ki south li kimat jingdawa jongki no hikai SSA nakaliang babu Aristotle ulai thu ba kamat kabaringkong kadai halo ki jingdawa wan plait no ko tulop basa tengsan banai kamat kabaar kalong man penkiu ko tulop jongbaro kino hikai SSA hapo kajela kadba kamat kabalai kalong ban mangkhambun ya kapisa hak baide bat kaskim SSA bat kabasau kalong ba sarkar kariun penkriya no ya baro kino hikai SSA kibodan hapo ka state implementation society hapo ka state education department bat halo kani kamat jingdawa nakaliang jong sarkar kalapan por hadu life wetrik mentau benai naitung ban pelai ya kotulop basau nesan benai ya kajing ya ki tingin piteng halor kitu ki artli kimat jingdawa jongi ke number 1 ban release our pending salaries and number 2 to enhance the salary of SSA teachers ya kitu ki artli kimat jingdawa ngin piteng ya kajing ya ki tangba ya kitu kimat pat basyadin kitu ki artli ngin ap hadu benai August pei menne hakapor khat arsteng ye nakaliang jong government kala khot biang yang sa kamit jingkran haka level jong additional chief secretary isa DP walang te hakane ka jing kendolang la donru secretary jong ka tenat puli puti isar Amros Marak kumjuru i deputy state project director isa Andrew Warjri tengile ya kren boro ikini ki south ki agenda kedemuan nementaban pelai ya ketulop jongi kepala sateng menta san benai kata jong last financial year RPR jong benai February and March but ka financial year ka ba menta RPR jong benai April May and June ka ba ar ngile yakren nementa ka enhancement nani ban penkiu ya ketulop jong baro kino hikai SSA hapo jela Meghalaya ka bala ngile yakren nementa ban penkiu ani ban mang khambun ka budget hapo ka state budget namanta ka ni ka scheme samagra shiksha abhiyan bat ka basau bat ka khadu ka bangi kran menne kalong namanta ban penkendria ni ban chief ya baro ki SSA teachers ki badon hapo ka state implementation society shapo ka state education department katkum ki norms but guidelines jong ka SSA RTR 2009 te kai ka bami na ka jingye kran mo nakaliang jong ka government kala pensengau hangi ba kala panpor nangi ba kumno hadu 31st jong mentau benai nak benta ban release ya kane ka tulop jongi saw lane hadu san benai kata ka de number 1 nementa ka enhancement pa nakaliang jong ka government kala panpor nangi ba kumno bakan bangin aipor ya ka government ar benai te hakabai dei pat bat ka demands ke bas lai ka jongi na mantaban mangkhambun ka jingmang pisa haka state budget na mantakan ka scheme samagra shiksha abhiyan nakaliang jong additional chief secretary sar walang ila pensengau hangi ba nakaliang jong education department kira de ban pha ya ka proposal shapo ka state finance department ba nakaliang jong ka state finance department kidang bishar bin pabin hakabai dei bat kane ban bo ship ban mangkhambun ka fund namanta hapo state budget namanta ka samagra shiksha abhiyan but namanta ka shifting lane ka marching of SSA teachers from state implementation society to state education department on regular basis hakabai de bat kane nakaliang jong ila pensengau hangi ba nakaliang jong ka state government kan sadon ka meeting hau benai August bakin constitute dia ka education commission but ila yeto hangi ba hadin bala de ban constitute dia ka education commission nakaliang jong ka education department kan sapha ya ka proposal hapo jong ka education commission bahkan study bahkan scrutinize but hadin kata bahkan sa come out with a policy kumno ban crop lani ban merge yang ikino hikai SSA na po society shapo state education department te hakabai dei bat kini ki demand songi khamtam hakabai dei bat kini ki atli mo ki demand number 1 but number 2 kata kadai ban release ya ka 5 months pending salary but kumjuro ban enhance ya ka tulop jongi menne ngila shim hadin bangila pensengau shiki ni no hikai SSA jongi dakawai ka sur ngila shim ya karai ba yakini ki artli ki mat jingdawa ba hakmat jongi ngin continue ba ya ka protest nado mentakas ni terter hado ba ka sarkar jelakan penurlong yakini ki artli ki mat hakabai dai ba ki mat ki ba
kiba board bat hadin kimat balai bat kebasau nakaliang jongi ngila shim ya karai meneba ngin yaisha hadu ubnai Ogos kumbala panpor da ke gomen bar hadin jong ubnai Ogos ngin sapek pat ka eka sinjam ke bana kaliang jong ke gomen kashim balada kamlong positif ngin sa shim biang da kawai karai langi dai ban mi biang sesurok lani da kino ki agitation program ban penbor ya ke sorkar ban crop lani ban merge kini existing SSA teachers from state implementation society to state education department on regular basis ngila rai ban samit kam ban mit bat ngin peteng hadu baka sorkar kan fulfill yakini ki demand sungi artelike